KCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakirdob yeng jompi Ujayur bat usok marit kla kila kring ya ki babon haga jinglait pen inam jong ka Hill Farmers Union yaki jingthung balong dawai ha Gujarat. General Secretary jong ka Hill Farmers Union Central Body uba Alphon Karsenteo hagani ka kenti ulalait ban mi khmat ya ka jinla Meghalaya hapo ka jingelam jong ka Meghalaya State Medicinal Plan Board sa Gandhinagar Gujarat ban pen inam yaki jingthung balong dawai ki ba pen mi da ki nongrep nagani ka jinla Meghalaya lamar ba baro ki phai khmat sa kani ka jinla ka ba reus pa haga jingmi kenrei jong ki dawai kenban ba pher Haga jingelang jong Global Ayush Investment and Innovation Summit arajar arpoar bala play perdara Menteri Rangba do jong keri Narendra Modi la sakhilang do Menteri Rangba do keri Mauritius Usri Pravin Jugnauth u Director General jong World Health Organization u Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus harengkat ke jingedan lang jong Menteri Rangba do u Bhupendra Patel u Menteri Ketenaga Ayush u Sarbananda Sonowal bat u Menteri Khana u Dr. Para Mahendra Bhai Kalubhai bat kiwai daki hajar ngot ki delegates ki nongtrai sarkar ki doctors ki professors bat ki samla puli ne ki jilna ba pher ki lawan ban sakhi hagane ga yo pen inam ye ki dawai ken ban bala pen mi hapo kari India baro kawai आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी नेशनल सप्लीमेंट्स हो मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं साथियों आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा विकसित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है जो स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया है उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में देखने को मिला है वो बहुत ही एनकरेजिंग है और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है साल 2022 में ही यानी 2022 को अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं Pau ka dokumen ba nilai convention kita akan ka Global Ayurveda Investment and Innovation Summit Arajar apa angnya po Gandhinagar akan jila Gujarat kajin kublai ka bakarpam kali ka Meghalaya State Medicinal Plan Board kabalaya rami ni employee solution ni na kabenta bantu inam yakini kikan bad dawai kibada ka jila dunia kini kita dawai ki banyawara sani karpam kedai kum somre cloud somre ba joyor lockdown usla terpat pat kiwe kajin tram hi jungi kalong ba bantu paunam ya kini kimar kamtam habangidan hakani exhibition ni ui ya kajin wanwat ka jongki brio ya uni lockdown termerek lani u sharmet bakuni na kajla ka jungi namar ba ulong ubla paunam om tang hakari andre sakawe sakajala sakari jo jeki wi ke patai nakaliam ka joni hi
ikwa ikaban penslur ikinong rep ba ngidei ban sumari kini kidawai kemban la kilong aki klau kitap berkumjuru ikwa ikaban penslur ya kinong rep ya kaba ngimdei ya kaba ngintang iki klau kitap amar kini ki pendu jatno ya kidawai kemban Nilo iru ya kajing terang juga ministry balai ki wanra ya kini program kalong namar ba ban penkiu la kalong ki hospital aki ka patkakia anta ka wellness kini ki wellness center bakumjuru banikai ki beliau mansumar ya ka jungka jungkia limba ka jingle ya kani ka yoga ke namar kata kadau ni ya ka jing terang juga ministry wa khamtam ka jela ka jungi nidan ya ka nidan ya kaban kering ya kinawan jungo kai berthei banwan jaga jela ke jungi away kendai na kejaka puta di badan ni kejaka ki baitenat makaba aru balingba kini gidawai kan ban nila ban ailat iki kena samla makin sedang ni ka bisnes aba kumno manchina finishing product na kini ki dawai kan ban bakalang ruka jing income iki kena samla jing sakawai pade ka away ka banisham abangiwan na kini exhibition kalau ka jingtip ke jungi ba uli usong reklau badan ka jela ke jungi udai badan ya ka pai print content lani badan ya kata kadawai hauni ujung ka baklan ha pancina dawai ke ni lai keren ru bat ki scientist ba kunjuru bat kini ki officer ki bere na ka ministry ba kin test ya uni usong reklau ke jungi kenang bangin lap ya kene ka ya kene ka content ka badan ka dawai ka badan hauni juntung nang bangila bandi ane ban budor yau yau juntung katkum kajung diman jong kayo kahat te ni smoturu ba hangni ngidon kam ya ke bor sarkar lane ya minister ko badipet ya kani ke department ba unchim khia hakabede bakani bakunjuru ni kum kinong rap ni kloy ya ka banetrelang bat ka state medicinal plan board nakabenta ban penkiu ya kani ke kam nang bangila ban penrai ya kayo kakot jang kinong rap lingba kani kapa ka sarkar India ka lingba ki scheme ki bawan lingba ministry jang ka sarkar India ban yarap kinong rap jungi hadin ru bangila det ban survey haringkat ka state medicinal plan board ban lijlo kinong rap jang sabre club niu ba kadang ka jinduna ka jinghiar ka jong kinong rap ya ka ban rap ni ma ya namar kata kadau ko aban penslur ya kinong rap ba kidai ban penhe ya ka jingrap ya somre cloud but next ya lockdown manong ngai si day somre cloud ban sawanra ya ka yo ka ban kiuru haka jinyo ka yo ka jong kinong rap habaki rap ya ni mara nane ya ni mara badan ya kan